she tipped the hotel. He said he met this little girl by the name of Anika. With my body shape, all the boys wanna freak her. Brag on her boss, they be doing the most. If I look at his friend, he'll be gripping the toast. So I took him to the crib to kill him with it. Put my legs behind my head, I hit the ceiling with it. When I put it in, I couldn't but yeah, Gallo Walkers. He wanna beat it, pasa pasa. Nicki Minaj. Umukobwa baramuhanze ni igihanga nuko umureba kuva kuzuru kugera ku gatafari. Baramubaze shaho buriya ni ikibagano kiri hariya dore. Turiya tubuno sutwe yari afite tubuno tengu twayakuze. Ako gasura sake yari afite agasura kameze nk'akawa musobanuzi witwa Pipi. Afite igisura shagikanga yacukura imyobo ya muviringo. Nyuma yako dutangira Gallo Walkers. Uri hanze ntacikwe, don't miss. Younger there today. Naje kwitaho. Wine me Caribbean, go on me Caribbean, wine me Caribbean girl. She need a girl them hold me, Barbados girl control me. Jamaica girl take all of the money yet still left me lonely. Guyana girl them want know me, ride it like a pony. She can't overthrow me, make up like a stone. She fat or she bony. Oh, tell everybody good and it a show. Sexy jazz and your ass out the door. You make me overgrow and me no see you are the Caribbean flow. So me say, give me Caribbean dance. Wine me Caribbean dance. You're worth more than a billion money than me. Gallo Walkers, abona abanya Jamaica. Give me Caribbean dance. Mwe muziki igezweho muri iki gihe abanya Jamaica baza ku murongo. Wine me Caribbean dance. No Rwanda utarusiza ariko ntukisubiza inyuma. Ni benshi turuta. Ngo bantu muriteguye nanjye naje kubabaza muriteguye mbahe Magnet and magnetic So love me so magnetic. You are magnet. So love me so. Umeze nka rukururuzi magnetic magnet. You are magnet. Magnet ni rukururuzi. Magnetic. You are magnet. So love me so magnetic. So lovely so. Secret hidden deep inside of you. I want sweet Gallo Walkers. Imirimbanyi zapfuye nigiye kujyamo Wesley Snipes n'umuciko. Wa mugabo w'umukara akubita igipfunsi my friend is. Ni nkanje wanyobeyemo. Wanyobeyeho. Magnetic. It's already you. They confuse you, baby, but they don't compare to you. This must be love. This must be love. This must be love. Rugomba kuba rukundo. This must be love. Kubera ko meze nka rukururuzi. Must be love. So lovely, so magnetic. You are magnet. So lovely, so lovely. Uruwi gikundiro hanyuma meze nka rukururuzi. You're so lovely, you're so magnetic. You are magnet. So lovely, so magnetic. This is to love me a feeling. Girl, you're the one me a thinking about. You give me that crazy feeling. That feeling. That feeling. Magnetic. That you want my money. Like a Younger there today. Nyuma yako dusangira Gallo Walkers. You pull me up like magnet to make sexy girl. This is a competition. Niyo mpamvu nirirwa mbwira ba pipi bose nibave mu gusobanura n'Imana umuntu arabivukana. That's it. Hari jenseka nk'abakire mukikange. Magnetic. This must be love. This must be love. So magnetic. You are magnet. So lovely, so magnetic. You are magnet. So lovely, you're so magnetic. You are magnet. So lovely, so magnetic. People, are you ready? Manu muriteguye, people, are you ready? DJ, are you ready? Nyubwako Gallo Walkers n'imirimbanyi
ariko yo ni nzima aragenda ashaho uyu mugabo narumiwe niba ari amaguru niba ari iki umuntu aratarasa nk'imbata umuraka kanya umureba hano Nyamirambo wazamuka kukivugiza ukamusanga wagaruka asanga yagarutse arimo aratoragura ni inkoko ndavuga byo niye dutangira dutserero bantu bakuru ubu natangiye tayari ayanyu ariko namaze kuyabara buri ukurebye filime yanga mba ninjize nyanseka nk'abakene mukanyigane muracyakene mwebwe so kuba tukambarase byubahiro Elite Home Entertainment iribanje sindi somye Vantage bantu bakunarize kabisa nuko uzajya ntanga ituro ry'ishimwe buri cyumweru hallelujah Boundless Pictures bateguye neza cyane kandi kumenya ko ndi umuhanga mfite ijwi ndavuga bagaceceka Wesley Snipes ayo buruko mvuze abantu bacecetse menya ko nabashize mu mwagiyeho tayari ubu wabareba harimo abishwe n'umukamuro ntiyasohoka aba mpaka nyirangize ndabafite ejo muzaza muri benshi kurushaho kecwe n'uburoro ko tasohotse ntago ngututse nguratse ibyubahiro Boundless Pictures nabateguye neza cyane Jack Bayer Wesley Snipes n'umukinnyi w'imena cyane mwibuke mu gafilme kitwa Passenger 57 umwibuke mu dufilme ni twinshi cyane nta nubwo nazisubiramo nyinshi cyane Somewhere beneath these mountains lies a gateway between heaven and hell. Hajemo ibintu by'ijuru no kuzimu, heaven and hell. This portal. Mwihangane iyi nkuru ntabwo nayicika n'abasobanuriye neza. Nibwo muzavuga muti yanga aragusobanura ugasobanukirwa niyo mpamvu nabasobanutse. Mu kiganda byita ubuki ubunyonyoko. Nako nubusobanuro ubusobanuro bwita ubunyonyoko. Igisobanuro ngo ni ikinyonyoko. Naje kubaha icyo kintu. Icyo mu kigande naje kukibaha. Igiki? Nako ubusobanuro nanibaje mbivuze mu Kinyarwanda sorry. Wesley Snipes. Mwebwe mu filme kitwa Passenger 57. N'izindi nyinshi. Tangira duterera. Legend goes that somewhere beneath these mountains lies. Ibigwi ngo bivuga ko ahantu muri iyi misozi murimo kureba hari ikiryamye yo niki. Legend goes that somewhere beneath these mountains. Ubwo nshatse kubasubiramo kumenyira ngo mumenye ko nasomye. Gateway between heaven. Uzabwire yakuntoryi yakuza cyangwa pipi avuga subiremo. Kandi adatebwe. Yasinebwe uziko na computer nyirusha. Baravuga ngo ita musobanura bitebwoba. Nimba mudetse. Ruminati bene wanyu. Party time. Nagarutse mu mukino kandi naje ejo bundi. Nari narabiparitse. Bantu barantabaza bati yangu uradohe mu gihugu kirahiye ndavuga ndagarutse nk'umwami. Turatangiye. Legend goes that somewhere beneath these mountains lies a gateway between heaven and hell. Ibigwi ngo bivuga ko hagati muri imisozi ngo harimo inzira zijyana mu kuzimu ngo nizijya mu ijuru. Ni ibigwi bya kera. It is said that a sacred sisterhood guards this portal. Bivugwa ngo ko hari umu sister ni bamwe bakora mu nsengero barya bitwa ngo iki ba masera. Masera ngo hari masera umwe wigeze gusengera hano hantu ngo hanyuma gusenga kwe prayers keeps the damned from tormenting the living. Ngo byatumye it keeps the dead from tormenting the living. Bituma abapfuye ngo badashobora kuba bakwangiza abazima. Trouble with the damned is they never stay put. Ngo ikibazo cy'abapfuye ni kimwe ntabwo bajya bava ku bintu. The trouble with the dead is they never stay put. Filimira kumanywa dutangiye duterero ni muri uyu mujyi umwe nako nsuye umujyi ni icyaro ni nko wumva Nyamirambo yasigaye inyuma Nyarutarama bazubatse tureba bari kwiyugeza Nyamirambo gasanga umusaza yibereye ku gakango wapi bamayakabona n'abantu benshyitsi baje twicaye ku gasima aracyari ku gakawa abandi baratera imbere abana ari maramena amaraso mbegeti zuzuye amaraso menshi shaho iyi kumanywa n'urwana rutodore ibyinyo nk'iby'imbeba umwana arebye hakurya abona hari umuntu uza kwifarasi mbegeti yarasitaye amaraso yagombaga kumena mu cyobo asigara amaraso ajya pembeni umwana hana ararado nawe asa n'urara mu cyobo
hiyi bagenzi ni kumanywa yihangu abasimu ubundi ntibajya bagenda kuzuba umwana se aba ari umusimura cyangwa uje niwe musimu ushaje ku ifarasi kumanywa zuba riraka Galo Walkers niyo turora imirembanye zapfuye mugabo ageze harundi wavuye n'ikintu kisige shokara intorezo bagarara mureba undi nawe araza araparika kumbe yihekeye undi muntu ku ifarasi reko wanije nkirira umuntu wanjye bakwiye ku ifarasi umubiri warahiye niba yarahiye ibiki ya ntorezo ntacyo bavuganye farasi yarayire kwiragenda nawe akurura umuntu we amujyana hakurya amwinjiza mu nyubako ko muko amuzana akana kari munsi kakandi gafite ibyinyo nk'iby'imbeba zazindi zitwa imishushwe ayo menyo nimboneka arimo yakuze niwe uyafite muri Kigali wenyine kumbe ya ntorezo bamutije urebe gato bagiye kwirira umuntu we je simbizi inota mike badukubiriyemo ka flashback gusubira inyuma agakobwa kasaga nagafatwa ku ngufu umukobwa muto afite amenyo menshi mu kanwa My son umuhungu wanjye will make a man of me red. azaba umugabo w'agataraboneka mwana wanjye komeza bikore kigabo cyoheje umwana wacu ngo nafate ku ngufu do komeza mwana wanjye komeza kigabo umugabo be a man tekereza umugabo kujya guhagarikira gahungu ke kagatwe bakase mu kanya awamwa Galo Walkers yewe nibisiga byo ubundi no kubona ibisiga byirabura tsiriri igikona tuzi ko kirabura hako kigira makeru dore biri hano ari umugabo waje nawe bagenzi filime muyikurikire niyo ndabona iri buryohe to hagati yaho gari ya moshica niyo yahagaze Galo Walkers kona biri hano kumbeka wa mugabo baciye agatwe ibikona byamugiyeho ariko bya bikona bitayigira bigire bara rya umukara tsire ahantu hose ntakeruka bamo menye ibyo bikona ni bya bigomba kuba igihe simba beshye uko amugabo yagagaze mu muhaganda wa gari ya moshi hagati hari abandi batatu baje basunikwa ntabwo ari gari ya moshi haje akanuza kameze nka gari ya moshi menyu niba batamukodesheje abahaye rifuti batatu bambaye imituku gusa n'ibigofero ntibagaragara mu busura yewe simba beshya hari filime mbona nkatangira kugeramo ikikango komeza gusunika babaga beshatu zivaho havuye kumbe inkweto zabo wagira ngo bambaye amayogi iyogi niryo ukandagira rikavuza abahaye rifu tarangira asubirayo cana n'umuhumetso we hadafite ni imifupa arasunika yisubira n'akagare ke babaga beshatu ziraza hamwe wa mugabo bamuciriyeho umutwe ni hafi yaho baza zitavuga bambaye nka bamusenyeri manywa izuba riraka kurya rukamba niba banyoye urumogi California ni ugenda ukumva ngo ya umva imvura muri Rock Nyamirambo umva imvura kumba ari urumogi abari kumanywa yihango abagabo badaze n'iminwa Boss is careful where he goes. ari he bas ari tone We've had a little trouble. aho agiye twahuye n'ibibazo Why so many horses? kuki hari amaflash menshi Boss sent Red and me. bas yohereze Now there's just me. yohereze Red nanjye ni twebwe gusa turi hano Like I've said, we've had a little trouble. kuko nababwiye kuza kwacu twagize ibibazo There are too many. kuki amafarashi ari menshi cyane why are they too many
kinacyo gindukira kureba amafarashi koko hari amafarashi menshi cawo abagabo baje badoze n'iminwa dore amaso yabo bashyiraho ibikona byaragurutse babona umurambo hakurya ukataguye bamusenyeri babiri baza berekera ibyo bikona bivuye badoze iminwa ako sha nashishu rw'abagabo muzazira imidomo kumbana bya bikona bivuye wa mugabo wazanye wa muntu akamukata umutwe ninde umwe waje kwifarasi bwa mbere akana kamonye kakihisha ni uri na hano yihishe ashaka Wesley Snipes amazina y'inyakuri yeah. You remember me? Muranyibuka? Do you remember me? Gubya murebye. Kibuka birasa rimwe. Harimo cyamwibutsa kirasa. Kumbe bifite za pistol. Bambaye nk'aba cowboys. Bamwe bajya bita abakoboyi ijambo rituruka muri Amerika burengerazuba bitwa cowboys. Cyangwa westerners ngo naba western. Heko musoma mute. Narangiza nuko twize muri francophone niyo mpamvu dusoma nabi. Cowboys. Baya! Sasu cyari mwe. Hasigara umwe. Ayiwe nawe arayirandika. Target. Hey! Bakubwira abagabo zirarutana. Bavanye imbunda batanga kurasa. Akireba arangije aracyegera. Kimwe muri babandi bambaye mituko ari batatu. Abantu badoze iminwa nanjye nabanze nyibabona. Aramunegera arangije umva amagambo. Nzemo n'ubwoba. Where is he? Ari he? He did not come. Nago yaje. Iminwa irafunze. Ariko aravuga ati he did not come. Aturuka inyuma ye. Arangije jono ko mu rutirigongo. Arukurayo. Still he eludes you. Hey! Uyu mugabo akuye mu rutirigongo. God's not gonna save you. Nabwo Imana iri gutabare. Mugabo akura mu rutirigongo yigeze afata umukobwa ku ngufu. I was to meet him. Yeah. Nagombaga guhura nawe hano. Rutirigongo ararukura. Rutirigongo ni ikintu kibi rufata no ku bwongo. Uyu rutirigongo ahereye hasi. Ayiwe! Ndago zari ku munwa zirapasuka. Dore urutirigongo rufatanye n'umutwe. Hose abana b'abantu ko mumaranye. Abinyoni muzaturebera izuba. Most times, when you bring a man to justice, iyo ujyanye umuntu mu butabera, the axe swings, the noose tightens. That's it. Out here, they come back. Abenshi barumva ndetse rimwe na rimwe abakati urwo gupfa ntibavayo. Gusa hano ngo iyo bakati umuntu urwo gupfa baragaruka. Rip out their heads. Kugira ngo batazongera kugarukana none. Ndabica nkabakuraho imitwe. Nabapfa bagarutse. Hey! Yabaye ubutabera ntibumva baragaruka. Arangije ngo buri wafashe amuca umutwe. I rip out their heads. Birimira. Tuvuye tugaruka ku ruhande. Hari wari uryamye. Ninde? Amasazi maze kwicuma. Umugabo mu bunyabana arimo kurwana nawe nibiga bipfunze iminwa ngo nabapfa bagarutse. Imana idufasha atabarimo abapfa hano. Arukajya mu mupfu. Harureba nkandarama namubonye. Umuntu uzi ararebesha ijisho rimwe irindi riratonyanga amarira risinziriye. Firimira. N'umugabo mukuru ashobora kuba afite n'abagore n'umugore n'abana. Kamurekere. Bakuva kankubita igipfunse mu gihorihori. Tuvuye tugaruka ku ruhande. Abari hano no abantu basa naho bari bafashwe sinzi impamvu bafashwe. Might I say that among my many miracles and holy relics, Nuko nababwiye nakoze ibitangaza there byinshi. is certain apothecary goods. Ni benshi aba bantu mwafasha abanyabyaha bakora ibyaha byoroshye. I sense a woman is a rarity. Icyo mbabwira ni ukuri reba nkuriya mukobwa muto. Must improvise. Mugomba kwisubiraho nimubamanike. N'abajura bari bakatiwe urwo gupfa. Ni muri twatwara usanga ari akaru gafite ubuyobozi bwako imanza baca ni imanza ziri aho nga zidafututse umujura bakamukatira urwo gupfa. Sasa hano hari abajura bari bakatiwe urwo gupfa.
was being kind. wa mukobwa twari twakwitondeye afunze amapingu y'ibyo icyuma arangije gitunga. Get back to your post. We subira kuri posta yawe. Go back to your post. Boss iramutegetse. Yaraje kwirebera izimbohe zitari zicwa abanza kurebamo igikobwa ngo agire icyo kibwira. Kumbe hano hari umupadiri nawe wari waje arimo arasabira abantu imbabazi. Akora ibitangaza ngo abantu yabahindura imitima nibazongere kwiba. That was clever. Mwana wari umuhatari. Bitch. Aho kiriya gikobwa. Ukuntu kinyibye icyuma shakika cy'intunga. You a thief? Uri umujura nawe? Abo bose nabajura. Abo baciriritse gusa bakatirwa bwo gupfina. Iyo bagufashe wiba. You don't look like a thief. Ntabwo usa I'm a n'abajura. dancer. Ndi umubyinnyi, I'm a dancer. Where'd you learn a trick like that? Ballet school. Kiriya cyuma si cyo mwibyote. Goga kombe yize ubukorikori bwo kwirwana Now mu if you gihe. cross his path again, he's liable to kill you. Death ain't the worst thing that can happen to you. Ntabwo wowe uzi ko gupfa ari byo bintu bigiye kukubaho gusa. You ever heard of the Gala Walkers? Wigeze wumva bitwa Galo Walkers? Imirimbanyi zapfuye. Abantu bari hano bikangamo. Basanga ziri muri twe. Kuba imirimbanyi zapfuye ntazi barimo, ahubwo agakobwa ko karavuga ko baramutse bapfuye bazongera kugaruka ngo ari imirimbanyi. Kandi barapfuye bakagaruka bakayihorera kuri abagiye kubica, bagiye kubamanika. This special tonic will cure all ailments and keep the undead at bay. Uyu muti wanafasha kandi bas. All right, the wagons. Hano barabyanga. Niba abantu bakatiwe urwo gupfa muhaguruke sha. Muhaguruke tujye kubajyana mu rupfiro rwanyu. Muhaguruke. Bose barabahagurukije. Bakatiwe urwo gupfa. Bagiye kubapakira babajyana aho bagiye gupfira. Aya! Abari babakatiye. Arwasha ba. Abari bagiye kubajyana kubica. Wari wabahaye. Maze buri wari wakatiwe wese arirukanka akiza amagara ye. Gusa mu birukanse hari agasore kamwe gato kasigaye. Umusore muto. Na wa mukobwa wavuze ngo ni umubyinnyi. Hey! Maguru barashe bya binuza bya ibinyururu byari bimuboshye. Biratandukana umugabo afite target nguriya ku musozi. Ninde? Gasore kahise kamenya ko uyu muntu ashobora kuba gakeneye. Kuba kabohoje. Nibagene nibigendere bibereho genzahora nicaye hano. Sore kavuyeyo gacunze neza kureba hejuru kamanika amaboko ngo napime na hano kazo target ukaba afite snipes Wesley wa wundi mukanya wisha abapfu bari baragarutse agenda ngo gakuraho imitwe ni nawo kaboje kari agasona gashaka wiki kabonye abari baje kubakura hano ngo bajye kubamanika baje niba ni Faransa bamwe bagomba kubakuraho nako karacika nabandi bacitse ariko se aba bana b'Imana kuki bahora bashwana koko karacitse bakirwangana barabandi basigaye niko birukanganye konyine sakamenye uriya muntu kabohoje byanze bikunze yaragakeneye turore umukobwa nawe yigeze sasa Kwanga kutagira haja badafite aho bagiye byanze bikunze barongera bafatwe uko bari baje kubakura hano bafatanyije nabo bari babafashe baracyahari Gasore niko konyine kibye farasi kirukanga gakurikiye wa muntu kabohoje Turore Gala Walkers That good, or was that a lucky shot? Lucky for you. Kuriasu kurasa birarenze. Now I owe you? Undati nashakaga wowe. Hari cyo ngufitiye ku buryo waza kunshaka muri bari abantu bose undati ubungubu uracyemfitiye ufitiye umwenda wo kugutabara. Job in mind? Yes. Uraza kumbwira nyuma undati cyane. Sir, Hagarari. do you know where we are bound? Enoch's hammer. Ahantu batujyanye ni hehe bya bisambo bindi barabifashe sibye kakana kacitse undi mu bisambo Like a church town, a place of tolerance. atanu batujyanye muri Enoch's Hammer
nambabazi haba. So cruelly treated, so manifestly wronged. You know this place? Hano ndahazi. I have family there. Mfite umuryango. 7 brothers and sisters. Barindwi abavandimwe n'abashiki banje. All in the same grave. All in the same grave. Bose bari mu gituro kimwe. Barishwe nk'uko nanjye ngiye kwicwa. Barabazanye nabo bagiye kubamanika. Upfa kwiba, upfa gukora ka gato. Muri Anoxama barakumanika. Anoxama niko karugwa. Na barahabagejeje. Oh there. Babazanye muri bwa cage ni imbohe. Kumbe disi yo bagiye kukwica ahantu hose ku isi. Padiri 5000 baranza kamuhamagara akagusengera akakubwira kwihana ku buryo ujya guhura n'abepfiriya cyangwa ruguririya wihannye. Eternally pure of heart, we have gathered here to bear witness to God's justice on the wicked and the damned. Turiyana twese kugira ngo turebe iby'Imana yemera koko abantu ku isi bakora ibihano bakabitanga nk'ibya Kaisari. Mureke twese dushengerera abo bagiye gupfa Imana ibayiruko dashira. Abantu ni barapfuga sa n'ubashinyagurira. Uvuga ko bagiye gupfa kandi ngo ubunamire. Bazanye n'abandi abanabo bakwiye urupfu. Uwo bahambiriye iminyururu. Acitsemo ka gasore konyine duri na wa mukobwa baramuzanyemo. Babafashe nabashinzwe umutekano inaha. Sheriff ni uhagaze hejuru. Sheriff utanga ijambo n'abandi bakumviraho bose abazica. Welcome, pilgrims. Murakaza mwese. I do not call you prisoners. Ntabwo mbita imbohe. Nor do I call these gallows. Nta nubwo abangaba mbita abamanikwa. These are the gates of your salvation. Abangaba niyo mayira yo gukira kw'abandi. For this sacrifice, kuba ibitambo has chosen you as the lamb. Imana yahisemo abandi bazasigara nk'ari abantu bazima. Kuko je help these righteous people. Nshaka gufasha aba bantu babe mu bantu bazima bagenda aho bakwiye. I was once a sinner. Damn right you were, Cherry Gaza. Y'all virgin eater. You whore of Babylon. Gakobwa karamuto kagenda wa mukobwa wa Babylon. You womb of vipers. The smell of Jezebel has no power over me now. Muraka kanya nta kintu umuntu wari wese ashobora kumbwira. Nuko bimeze. Devil, rise up from his grave. Nabonye na shitani zamuka. Sir, to whom do we plead our case? Saint Peter. None se ninda turi bubwire ninda byibuze turi budushira mu nkiko kugira ngo arebe ko yadubutabera koko. Hang us without a trial. Ntabwo mwatumanika tutabanje gushirwa mu nkiko baragikubita. Cacaka. And I will. Ndabamanika. Kandi ndabikora. You've already been judged and found wanting in the eyes of the Lord. Mwese murashinjwa ibyaha ndetse n'imbere y'Imana biragaragara. Be cleansed by the rope, just as he cleansed me. Murajya mwese muramanikwa ku mirunga nk'abandi. Tuvuye uko barimo kubivuga hakurya. Munsi y'urimo kubivuga munsi y'aho bagiye kumanikira abantu harimo ikigabo gifite isura. Niko urabyizera neza? We've only got one color, sir. Nyakubaye inkweto zose n'ibara rimwe kabisa. Ubwo afite igisura shawo do. Isura nyabaki. Afite umubiri gusa nako afite uruhu nta mubiri afite. Dore uruhu. Aranje areba uyu ufite umubiri. Niko sha. Wana je mfite umubiri nta bandi umuntu mwiza nkawe wambyinga. Komeza umanagura inkweto. I'll do my best, sir. Ndakora ibishoboka nyakubaho. Nakana kamushinzwe kumutunganya. Muri gihu mugaba sanabi. Kaje gucika. Aiwe hari wagateye ibyuma. Qu'est-ce que on y est, n'est-ce pas? Ni munsi y'ahandi bagiye kumanikira abantu kamuteye ibyuma bibiri akadamu. Karanabikura umwana apfatyo n'umusore muto. Nawe arasa n'abapfu dore amaso ukatwo. Do. Dore amaso. Alaka. Karangije kamukuraho uruhu nako umubiri kawuzanira ruhu ari hano. Boss ruhu nenda kumukuzaniye. Ruhu arangije azamura isura ya rwarwana rwambaye nabansa neza ra. Kumbe ruhu niki gikobwa amenya bagishizeho uruhu kuko urabona mu musatsi wacyo arasa narimo amaraso. Do ntabyo mubona. What do you think? Uratekereza iki? Uranekereza wiki. Do
nacyo menya uruhuki rwambaye ntabwo ari urwacyo n'abapfu bagarutse Galo Walkers imirimbanyi zapfuye ibanza kurunguruka hanze kuri abandi bagiye kumanikwa ni bangahe 5 ni batanu abashinzwe umutekano bagiye kumanika ba bantu ngo ni batanu they are 5 batanu turabikoreraho aba ni abapfu bagarutse inota mike cyane cyarangije kwambara rwa ruhu kivayo giturutse aho bagiye kubabonekera abatunguwe n'umuntu uvuye munsi y'aho bagiye kumanika abandi baza aho yavuye dore sherifu yewe ari hejuru kiri munsi All right, stranger. yewe muntu utazwi stranger I'm gonna have to see your face. ndashaka kubona isura yawe muntu utazwi kirabanza kirakaka ukuntu gikaka isura ntabwo yari iringaniye kirakaka kiramureba asanga arakize muri karitsiye kumbura uruhu cyambaye ntabwo ari cyo bitamo n'ingofero sherifu azi ngo iyi kigabo kirangije ngombe gifite n'imbunda kirayitunga sherifu ntabwo kirayifata aba cowboys barasa vuba bihuse kandi kuri target n'amateka yabo cowboys bambara ibigofero nibyo bibaranga n'inkweto za Santiago bari batanu bari bashinzwe umutekano we data we target Cuffs are a little long. n'abandi bari baje Bring him in. mubazane mindani bose bring them in kivuza inzogera bavugije nayo bayivugije bayirasaho ibindi ko bakavugije inzogera hari ibindi byamanutse bituruka ku misozi kiri ku mafarasi menya na bari abapfu baje ku bose arahamagaye kuko baba baje this is apocalypse isi irarangiye harimo n'uwambaye imbegeti y'icyuma ku mutwe hariho imbegeti tubavuye abo abagabo sinzi ikibazanye ariko baje inaha abagabo baje inaha baje ku mafarasi uri yaravuze ngo bring them in mubabwire nabo bazemo mubazamo indani abajemo indani baturutse ku misozi menya nabo ari abapfu baje batwaye amafarasi kumbe hari umugabo umwe sha wanga abapfushaho mukarage Wesley Snipes yitoragwe n'umusore muto bari bagiye kumanika baragenda bari babiri katorore karage kumbe yahingutse naha ari kumwe n'aka gasore yatabaye Yesu hano arabanza taking another step until you give me some answers. we ntabwo ndi buve hano mpaka ubwiye impamvu wawe ntoraguye avayo arakareba ntabwo kazi impamvu yakazanye gusa atari yajya kure banje afatana agakapu yari yabitse munsi y'ibuye harimo ikira bana inzoga gakonda na soma na cira Standing right here. ntabwo mva hano mpaka umbwiye niye mpamvu wamvanye aho wamvanye. You see this? My fucking hands hurt. Amaboko arambiri. Bivuga ngo byari binkomereye ari kurana abantu. Arebye akomeza kwirira niba ari agacarya. Sana karizo k'ifi. Akomeza arahekenya. Snipes. Gukarivumbuye yewe. Karagiye. Hey. We.
kagira utuntu. Put it on. Yambare, put it on. Nicamuhaye. Yambare. Muhaye imbunda ngo nawe nayambare. Munyamujyanye mu ntambara. Nganagiye kuyikoraho yegera inyuma buhoro buhoro aziko bagiye kurwana kurasana. Cowboys nuko barasana. Kageze inyuma kagera kubibaho karahagarara. Ariko se hano ndi. Dani arabanje arakabwira ngo yambara iyo mbunda. Gahagaze kubibaho hejuru kumbe hasi hari ubuntu ikintu cy'ikivumo kagwamo indani mu kivumo. Aranagapfundikira. Yambanye mu kumanikwa kwagije kumfunga. Ntacyo ariko mfunganye imbunda. Amaginga y'umukara. Unashobora kugupfunyikira igitutsi ngo gasukusuko ariko ugitutse yakuza atababaye yaba ari umuswe. Je ukinutse nta kibazo kuko nsa neza. Nushaka kubabaza umuntu ujye umutuko tigasukusuko. Ariko ugituka abantu basa nabi nka Didi. Umubwiye Didi gasukusuko. N'umutwe we yaba barakenda kwiyahura. Ariko yanga ko n'igihangano cya Yesu yamanze ku munsi wa gatanu itararuka. Mwana mucobo. Chobo. Faya. Ibigabo birahindira nk'impyisi. Hano harimo abapfu bagarutse we. Handi hari ifunguro. Hano yohereje umwana. Mushira amandi masasu ni mukarage wa wundi. Arongera nayimusubiza. Asa n'urimo kumutoza abantu bagiye guhangana nabo. Kirarangije arongera amufunza ukuboko kw'iburyo amushigira ukuboko kw'ibumoso. Arongera arafunga handi. Umwana aracyafungira mu myobo. Faya! Moso! Umutoza kurasa. Kugira nicwe n'abapfu uriya mugabo yandeka bakamanika koko. Abarebye urabarasa. Hey! Hey! Musiko! Hey! Mwe muracyaraho gusa murarya muranywa. Warenza ngo mfite imikasiri ko ari abayifite bahura n'abapfu bagarutse. Urarya ubugaru ugasinzira ngo na Oya! Moto! Ashize ngaho umwana hinguka hakuno. Pisto yarangije amasasu ya yamusigiye arongera arayipakirira. Asa n'uvuye mu myitozo. Arangije aza kureba wa mugabo ko yagahagaze nawe ahagaze nk'witeguye kurasa n'uyu mwana nanone. Gatira amaraso kubi bagateye n'igipfunsi. Yaranaza akajya ngo agiye kukica kumbaraga amafaranga. Half now. Half when you finish the job. Half now, half when you finish the job. Igice none aha igicura urangije akazi. Doesn't matter. Nibangaye basigaye ntabwo ibyo bikureba. You gonna give me some answers about those things? Uransubiza kuri biriya bintu muye nabyo. Baramwihorera. Hari inzoka shazi ba mu butayu imwe kuruma ko kanyu gahita unacaho. Na nibyo kuvuga baramugenza kwa muganga ngo marabutaragera ku mutima. It begins with a whore. Mwana wanje. She's with child when the minds dry up. So she becomes a thief. But not ibi bintu kugira ngo bisobanukirwe byatangiye kera. When the sisters of San Diablo. Mwihangane gato kugira ngo twumve inkuru yabwiye umwana. Umwana ashaka kumenya ukuri. Ibi bintu ni ibiki? Wumva amagambo hano. Niyo mpamvu kabagasubira. Half when you finish the job. Igice none igicurangije akazi. How many more? Nibi hasigaye bingahe? Doesn't matter. Ibyo ntago bikureba. It doesn't matter. If it's too many for you. Ikigomba kumenya bishobora kuba ari byinshi. Some answers about those things? Wambi bisubizo kuri biriya bintu manganye nabyo. Can you give me some answers about those things? Soka ziri hano ndakubwiye ibiri mu butabiteye ubwo. Starting a story.
byose bitangira n'inkuru. It all starts with a story. At the end, nyuma it begins with a whore. Bitangira she's with child when the minds dry up. Nindaya yari ifite umwana ubwongo bwayo butari bwumva bunaniwe. Ho nindaya washaka ukayita prostitute kubishaka. So she becomes a thief. Hanyuma iyo ndaya byageze bimaze kubyara yabaye umujura. But not very good. Ntabwo ariko yabaye umujura mwiza. But not a very good one. Not a very good. Ntabwo ari umujura w'umuhanga. She's headed for the gallows when the sisters of San Diablo find her. Bamujyanye nawe kumumanika ubwo hari abantu b'amasera bamutoraguye. Take her in and teach her the secrets. Baramujyanye ngo bamaze kumujyana barongera aribwa yibwa n'abandi bakobwa bamwigisha amabanga. Of the dead. Y'abapfu. They taught her secrets of the dead. Amabanga y'abapfirimira. When the boy child is born, they tell her, ako kana kamaze kuvuka kavutse yanda iri kumwe n'abantu bamaze kwigisha amabanga y'abapfu. You must give him up. Baravuga ngo uwo mwana ugomba kumureka kagenda. The gateway to hell is no place to raise a child. Amayira ajya mu kuzimu ntabwo ajya arera abana. So she sends him to an orphanage. Uwo mwana yamwohereje mu kigo cy'imfubyi. She sends him to the orphanage. And there aho ngaho he grows. Uwo mwana arakura. And grows. Arakura. And grows. Arakura. Until the clock strikes 12. Mpaka amaze kugera imyaka 12. They tell him you're a man. Icyo kigo cy'imfubyi nacyo cyaramubwiye ngo ubaye umugabo. You must leave. Ugomba kuvana ukagenda. But where? Ariko se yajyagahe? A widow woman meets him. Umudamu umwe umupfakazi, a widow woman. Hari umudamu umwe who took him in. Yaramwakiriye maze nawe aramurera. Likes him. Takes him in. Aramwemera. She's the mistress of a slaughterhouse. Yamujyanye mu nyubako yicirwamo slaughterhouse. Hari igihe baba yiciramo ihene cyangwa se inka ntiwamenya ariko ni inyubako yicirwamo slaughterhouse. Trade puts food on the table. Umwana amwigisha kuzajya ashyira ibiryo ku meza ibintu byose. And raises him with her daughter. Yarese uwo mwana amurera n'agakobwa ke. Beautiful daughter. Umukobwa avamo mwiza nawe. He grows to love the daughter. Yakuze akunda wa mukobwa n'umukobwa aramukunda ko barakuranye. Kumbe nicyo kirimo kwivuga. Cyari n'icyana cy'indaya disi ni Salama Beach. Niko abantu b'inyamirambo bajya bivuga ntago ari yewe ngo ubwo bavuze icyongereza yewe ngo we Salama Beach ngo ubwo aragututse. Ibyongereza ahubwo birakakubitwa n'inkuba gusa ni nk'ibya Didi cyangwa yakuze. It takes him in. Mwihangane umupfakazi amaze kumujyana ni ya nkuru isubiye inyuma filime kuko ari nshya zigira gutyo zikisubiza yose jewe aha ntago ari jewe ntago ari kintu chatse wakoraho. Raises him with her daughter. Yamuranye n'umukobwa we. Beautiful. Mwiza. He grows to love the daughter. Yakuze atangira gukunda umukobwa n'umukobwa aramukunda. Niwe wivuga Salama Beach. She is his to protect. Umukobwa yabaye we wo kurinda. She tells him go with mother to sell the skins. Umunsi umwe abwira wa musore ngo jyana na mama mujye gucuruza impu. Go with the mother to sell skins. I can take care of myself. Umukobwa ati ndaza kwiyitaho. I'll take care of myself. Ini inkuru y'ibyabaye. Mbere ko byose biba ibyo twatangiye tubona. He leaves her. Umusore yasize gutyo umugore we umukobwa w'inshuti ye. 5 men ride by. Hari abagabo bacagaho batanu. They find her alone. Bamusanze wenyine. And they make use of her. Baramukoresha umukobwa baramuhemukiye ko ari batanu. Ibyambaraga bya bigabo nabigabo mwe shawo dizinefira bategereje. So she can no more. Umukobwa kugeza Now she is with child. She begs him, forgive her. Yaje kubyara umwana wa babagabo atazi na se nindi. Hanyuma umugabo agiye kujya kwicara na wa mwana wa mugabo we wirabura ubwo niwe wivuga aramubwira ati babarira uyu mwana ntacyazi. For the sake of the unborn. Kubwo imbabazi z'uyu mwana wavutse. Ntabwo ari we wakoze icyaha abakoze icyaha nabamubyaye. She says the men are gone and to her they mean nothing. Abagabo bari bamaze kugenda kuri uwo mudamu ntacyo byari bivuze. No. Ariko for one of them grows inside of her. Umwe muri bo yahoraga mubabaza iteka. Unbearable. Atagerangiza uburibwe bw'uwo mugabo. For a second time he leaves. Bwa kabiri wa mugabo yongeye kubaho. The next 5 years he remembers nothing. Ntacyo wa mugabo nawe yibuka. But the pain of not being by her side.
icyamubabazaga nukuba umugore watarambaye uruhande arimo arivuga bya bigabo byaramuhemukiye abibyarira umwana umugabo agiye kumwica umugore aramwinginga icyambabaje ngo nuko umugore batabangiye nyuma y'imyaka 5 He returns to find her dead. yagarutse kumusireba She died giving birth to that child. uwo mudamu yapfuye agiye kubyara umwana wanjye. They took from him the thing he loved most. Bambuye uwo muntu icyo kintu yakundaga cyane arimo arivuga would pay. Boss ko ari batanu bagomba kwishyura. Bishiye bate rero. Byabiga bamenya arabifungishije bijyanwa muri gereza. Centrale Prison de 1935. Harya niko bavuga. Bavuze igifaransa rega n'indi mizapfuye izo ngizo mujye munabimenya ariko yasike ntabwo ntonganye bamwe mu barinda gereza aho byabiga byari birindiwe byarafungishijwe nugusukayo ufite jaruze wiyahuye kuri gereza byabiga baho bifungiye kubera gufata ku ngufu sha ingufu buriya ni ikintu kimwe cyatangiye kwidodera iminwa muri gereza ngo nyagasha n'utwabikoreraga iki yabisanze muri gereza gusa muri gereza bifite umwe mu barinzi ba gereza byasaga nawe bikorana nawe do uru rugabo genda biterera bipasa imfunguzo yose ni nkura kiganira ka gasoni ubu byagiye no kubisanga mwana wa itegure Get ready. Itegure. The boys are sending someone. Hari uwo bohereje. We're getting out of here. We're getting out of here. Ngo tugiye kuva hano dutahe. Kumbe bifite urufunguzo rwo gusohoka byagiye gupanga gusohoka ruhageze. He's here, my darling. Bite joti. Cyane kidamu yabonye bwa mbere yaraje kubarangiriza muri gereza. Ni ya nkura kiganira ka gasore. Kimwereza ikibizo nacyo ni igifunze. Baya! Yabanje umudamu yasanze mu mumenyereye. Baya! I was hating that bitch. Kiriya gikobwa yabirasiye muri gereza. Señor, amigo. Babarira amigo. Yewe. Tujya gusohoka. Muri gereza niyo yabarangirije. Who are you? Urinde. Yewe. Her name izina rye was Soweno. Yitwaga Soweno. Kirahanuka. Bastard. Yitwaga Soweno. Aracaganira wa musoro ko byagenze muri gereza. Gusa agatangaza kagahungu gato iki kigabo yishe bwa nyuma kagahungu gato cyavugaga ngo umwana wanjye azakura ave mu mugabo. Ako gahungu yasanze kimanitse muri gereza. Mwakabonye mukanya kimanitse abandi bose barapfuye ari ubeshi. Ni inkuru yaganira gatuvuye tugaruka kuri babantu mukanya bibigabo. Wa mupfu na cya gikobwa bari hamwe bamwe bakuye agasoruruhu. Bahamagaye kumbera abagenzi babo. Abantu bari bagiye kumanikwa nibyo biyoboye noneho bibaye nka bya Sherifina. Birazamuka. Kibi cya kindi cyari cyambaye uruhu. You're late. Mwakererewe. Durabaje bakerewe imuzarashiriri bavuye mu kazi. There was some that needed convincing. Hari uburyo butewe. This is a good idea. Butashobotse kutwihutira boss. We. Bottle of beer is a good idea. Wearing a hat in the rain is a good idea. Ova iteka agomba kuba hari bitekerezo byiza byo kumwe ngo ntago cyari igitekerezo cyiza cyo kuba hari abo mwagomba kumva. Ni benshi bakizanwa. Ibigabo byaje hano nabapfu ba kera baje kumanika abandi ngo nabo babasange pfiriya nibarangiza bazazuke babane. Kuko bibayeho. Kugira ngo bise neza bishishura abantu mu bikazambara. Ibi bikiranye nibyo bifite ibisura bibi nk'ibya pipi. Wenda boss nagukeneye.
Boss. You touch me and you're dead. Urangora upfa. Have an argument. Wikinanga abantu bavuga moya. She's a whore. Nindaya, she's a whore. An easy mistake. I apologize. Nshobora kuba nkosa amakosa y'umukobwa we nyihanganire. Barakamanika nk'abandi. Boss arabanza rakegera. Boss. Yambaye uruhu rw'akagasore gato yicaye hasi kamuhanagura inkweto. Good texture. Tough. Soft. Kandi woroshye. Tough and soft. Kiranga suzuma gakobwa. You'll fit him well. I'm looking for the right girl. Ndashaka umukobwa ukwiye. I'm looking for the right girl. Ndashaka umukobwa ubereye. Boy. Ubereye umuhungu wanjye do. Dore umuhungu wacu kibudo wazanye do. Nikadahumeka do. Ameze nka Olivier Chongo. Do. Olivier wawe ujya wishyuza abantu Nyamirambo. Do. Nikakadahumeka. Ngo ndashaka umukobwa ubereye umuhungu wanjye. Tekeza nawe bakubwiye gushingiye ngo nakiriya kintu. Umuhungu wapiriye muri gereza. You freak! You freak! Wakintu bakitari umuntu. Freak ni ibintu bikanganye. Yewe surabona ameze ni. I get that a lot. Hari buryo mutanyumvamo. Doesn't stop it hurting though. Ntabwo bihagarika kubabaza. God have mercy! Imana bababarire. Cyangwa Imana icyuma mu mutwe. Niki? Amagambo. Cyabashire babagasi bacu. We die. Turapfa. We come back. Tukagaruka. You call us. Mukatwita Gallow Walkers. Imirimbanyi zizengu zigenda. Kirongera gisubira inyuma ngo barapfuye baragazuka. Well, if it's good enough for Jesus, ibitabereye Yesu. Good enough for us. Natwe ntago tubikunda. Ibyo Yesu atakunze natwe ntago tubikunda. What's not good for Jesus is not good for us. Umva magambo. We die. Turapfa. Come back. Tukagaruka. You call us. Mukatwita Gallow Walkers. Imirimbanyi zigenda. Well, if it's good enough for Jesus, good enough for us. Natwe ntago tubikunda. Yarapfuye nawe arazuka. Karashinyira kakazingo kumwoje. Tema mashini. Ngorega baramubambye. Ikisi. It's a goddamn miracle, ain't it? Nagatangaza kaba yazuka sibyo. Bibaho natwe twagaruka. Who or how or why? Na no muzi ninde niki nukubera iki byabaye. No one knows. No one knows. Natwe nago tubizi twisanze twagarutse. Here's the thing. Umva rero agatangaza hano. I get shot. Nararashwe. Nicyo cyo. Aya! Gereza ni wakirasi. Kirimo kiratanga inkuru yacu buhamya hari. My son. Umuhungu wanjye nawe yararashwe. 3 of my men get shot. Abagabo banje batatu bararashwe. Son of a bitch even shoots my whore. Nindaya yanjye barayirashe. Nindaya yanjye barayirashe. I come back. Naragarutse. My men come back. Abagabo banje baragarutse. Even my fucking whore comes back. Nindaya yanjye dore turi kumwe yaragarutse. Ariko umuhungu wanjye. Death persists. N'uyu munsi aracyari mu rupfu. Life's a little mystery. That's the mystery. Ako niko gatangaza niyo mayobera. Mystery na mayobera. That's the mystery. Nushaka kuvuga umukobwa ko ari amayobera uvuga mysterious girl. Umukobwa w'amayobera. That's the mystery. Amayobera mysterious bituruka muri mystery. Cyo nicyo ngereza. I don't know where I might find the sisters of San Diablo. Ntabwo nzana uzashaka nzabona abakobwa bitwa bashiki ba San Diablo. Abo nibo batuma umwana wanjye agaruka. In the mountain of resurrection. Ni ku musazi w'umuzuko.
Is it to the mountain of resurrection? Niko. Ntabwo mubizi. Hey. Ruhita indaye ngo narapfuye ndazuka n'inda yangira garuka nk'umwana wanjye aracambabaje. Kizako. Imirimbanye. Imirimbanye ariko zapfuye. Girl walkers. Aba bari bagiye kumanikwa n'abacyara bamanitse. Nani amanuka twagiye. Ayiwe mugiye kumemukira we. Nako narunu masa imfizi sha. Imfizi yakuze irangije irahora. Kakana kabana na wa mukecuru ngo umupfakazi ashinzwe kurera utwana twose abonye aratujyana. Agurisha inyama agacuruza n'impu. Yifitiye inyubako yitwa Slaughter House. Inyubako yicirwamo. Kiriya narangije. Ubukoko kuri aya manywa. Icyuma gatwe kinga kavaho. Cyagarewe. Pfakazi yarababaye. Dore runuza yutemesha umutwe. Kumbe ya maraso akana kaba kajyana n'amaraso y'inka twatangiye berekana amaraso kayijyana. Rame muketo nuzandya sabibazwa. Ishobora kuzaba zironda. Saba abantu bakunda kurya inyama zatutse za Nyabugogo. Inyama itabazwe n'umusiramu giye sinayirya. Hey, cyecu ari hano. Yikorera job 24 hours. Bimo akana karamufasha. Akana ngaka ku ruhu. Kimwe karimo gutunganya uruhu katurore. Kari kasa katabishaka. Umugabo yaje kugaruka umukara nawe yarezwe n'uyu mukecuru ureze kano kana. Uruko impfubyi mwigiye nta buri ndatoragura. Yaramubonye aramwibuka kera murera yari yaragiye aragenda akagaruka ariko icyamuzanye noneho nabapfu bazima nizamirimbanye zapfuye girl walkers. You sleep now. Uraryama hari if you're hungry. Nubu shonje. How much time I got? To sleep, to eat, or to live? Ndatangira kukurinda ryarisi nakurinda hano uranywa urarye uryame ibindi zakubwira ikindi gice cy'amafaranga bazakimuha nyuma mwibuka afite igice cy'amafaranga agendana kana karaje gafasha mukarage mugenzi menya kamuzi nawe abona mukecuru nawe gusuhuzanya barababaye mukecuru ari nahazi neza abo babana ni bande uzi kubana n'abantu batakwifuriza kubaho ningange n'ibigabo bikina n'amafilime n'ibiyasobanura byose tubana mbizi bigiraza kacenkira yanga komera bosi uko bininya gusa ariko ndabizi binci urwaho shaho byasubiraho hagati yari yaragiye byamanukira ariko shabu ndasiritse sha ndatsiritse didiye ndatsiritse nayakuza ndabimubwiye yes na pipa bimenye ndatsiritse ubundi nwashitarume kwa jewe Jetwarebye neza abona ukuntu. So now they will come. Baraza kuza. You bring this boy because you think I cannot fight at your side? Wazanye umusore ukeka ko nakwirwanaho. Mukecuru yabonye umusore we kugaruka kwe Wesley Snipes. Amenya ko byanze bikunze ari abagizi ba nabi. You know I can fight. Urabizi ko narwana. Did one see your face? Babonye isura yawe. It was a mistake. Nakoze amakosa nimo kubirasa bimbona isura. You don't make mistakes. Ntabwo ujya ukora amakosa, you don't make mistakes. Perhaps you want him to come. Perhaps you want him to come. Ubwo urashaka ko ikibayoboye kiza. You want him to know who hunts him. Urashaka kugira ngo amenye ninde umuhiga. You want him to come. Urashaka kwaza. To finish it here, where it all began. Kugira ngo birangirize hano byatangiriye. To finish it all here where it all began. Byatangiriye byose. Cecuru. Uriya n'umuhungu yirereye. Mfakazi. Abiza abazibozi b'inyamirambo iyi filime aho bayirebera baravuga mfakazi. Hey, inyamirambo ngo barenze kuba abapfubuzi bageze ku rwego rw'abajenerali ngo bitwa abazibuzi.
Feregi bayarazibye nta mazi akimanuka. Urabahamagaza byakomeye. Bibira. Wiki? California ni mabivuga se yo bamaze gukubita amabure. Kuzuba rya rukamba kumva kimwe kiravuga umvimvura manu umvimvura Nyamirambo yahiye kumanywa yangu umugisi ikintu. I got no beard. Me neither. Wanna play a game? Ushaka gukina umukino? Kana gatanya kanisa musore oya. Wanna throw shots for money? None dukinira amafaranga. Yes, I do. Amafaranga njya nyakinira. Akana gomje ko yakunda imikinire y'amafaranga akajya gukina nawe. Bagomba gukina $1 niba amafaranga kara yakuye numbaze. Kazana umuhumetso ntago ari ya mihumetso musanzwe muzi. Hari umuhumetso bashyiramo ibuye ubundi ugatera rigakubita ahantu. Iyo ntayo mwari muzi. Rega nzajya mbigisha ari ikinyarwanda, ari ingirishi, igifaransa nicyo nazabamanura cyane. Kiniki mwana wa? Ni umuhumetso. Ya indi yanga ajya avuga oya. Uyu no wanditse muri Bible. Bane umuhumetso. Kicwe n'uburoro. Nyanga nawe yarapimye biranga. Kana karamushinyika. My turn. Nije ukurikira. My turn. Monturu mu gifaransa. Karapima n'umuhumetso. Ambonye iki? Nimugacyojogoye. Akiya. Mwiye ngahe? Uzigo ni nomara amafaranga ra. Baje gukina $1. Rwamuganirije yanga kuvuga ruti dukina amafaranga ari ishoro. Atazi umukino rwasobereye mu rubanza kumurya ingofero. Tayari. Apima biranga ngako yame inkweto. Mukanyura kora muri karicho. $1 and we never talk to this day again. Urami $1 rimwe kujya utazongera kuvuga ku kiyu mukino w'uyu munsi. Kumbuka barimo kuganira. Nako naro bifite ikibazo yapfuje umukobwa yakundaga umukobwa wuriya mukecuru. Byaramubabaje n'uyu munsi. Arongera akagaruka niba arimo gushengerera nibyo tambaza. Wesley Snipes. Nyuma zinaye. Primeenswe Gala Walkers. Temenyanga muzanya munanirwa kugura inzoga zihenze umuntu abayinywa wisiki temenyanga kicwe n'uburoro bw'inkoko wisiki wekosha oya Irana humura abantu bishwe n'amahumbezi hano ntaho gusa amahumbezi y'impumuro Mbako barya amafaranga rega Mbako yabarya rwose mujye mugira mufate filime za The One ntabwo filime zihenze That she was always there. Umusore ngo buruko yatekerezaga ntabwo yarazi yigeze amenya nyina ariko ngo yahoraga iteka mureba nyina yagiye muri ya kategori ngo y'abantu bashengerera abapfu nyina kandi yari indaya ariko umuntu kwibwira ati mama yari indaya waba ari umurokore She was my everything. Banjyanye umuntu wari byose kuri njye My lover. Yari inshuti yari umukunzi The memory that I lived for. Ubwonko bwanjye bwose no kubaho kwanjye niwe nahoraga ntekereza umuntu aba ari umuntu ukomeye Where you want me? Mama ushaka kumboye buruko atekereje umugore yakundaga nuko yahemukiwe arababara ibindi byo kunagitaho ikintu cyamwishe mu kaboko arimo gutekereza ibyo yakanze abantu ari ibicupa byamenetse amuhereze ikindi gikoresho Gala Walkers imirimbanye zihora zigenda mgerego zigiye kuza It's really nothing coming that we won't see. Well, you didn't see that. Negereje ko baza nkababona kwicyo utakibonye izi nzoka inzoka zo mu butayu niba ari inzoka mbizibaho nizo mu butayu my friend genda ndababwira kandi genda narize kumenya ko nize mbabwira ukuri heya ngo usuko izi nzoka irakurya ako kanya ugahita uhera So back to the skin shed 2 guns shoot him in the head anything else So kurasa bya bigabo nabonye bimeze kuri hanyuma hari ikindi yamurebye aravuga turi kadogo ntuzi nabuhanganye nabo Okay
kumbe bya bindi galo walkers bagenda amanywa bo bateye ubwoba Snipes Wesley mwibuka gukinaga udu filme twitwa Blade 1 2 3 4 Wesley Snipes Passenger 57 agukina Art of War yakiniye amafilme menshi cyane umugabo ndamukunda cyane kumbe bosi urwane rwe rwanze kuzuka sasa afite hano umudozi yazanye niba ari wagihanga abantu bose bapfuye barabakuraho imibiri barajya kwambika urwana rwe abantu hano ubwo bariyambika baracyambaye ibigunira kubera ibisura bibi wajyaho ni bya pipi buri andi pipi je najya nambara ikigunira nkajya mu bantu wangu dusobanura niwe mvuga harya yitwa pipi yitwa nde no ngode no konya kupfu ekira nacyo cyagiye cyambara igunira koko actually uziko buriya oh you look good boss urasa neza kabisa nuko ba pipi bakabaye bambwira naba junior abona ba Sankara what do you think of mine boss yewe sura yanyura ibintu te boss it's not pretty but it stands up to the sun yibuze jewe nahagarara izuba niri yitwike they may laugh bari abanseka but you don't see me hiding in a hood kubera ko je ari kurambona ko je igisura na cyambika igunira ntago mfite igisura nk'icya pipi afite ibihemba ariko they need skinning again in a week bomba bambara isura mu cyumweru ikaba yashaje I get a good month worth of this yewe iyi sura yanjye yamana n'ukwezi nta kibaye imeze nk'iya nkongoro ayo nkongoro nawe yatangiye kwangirika mu muhogo nkongoro nawe yarambwiye ngo njye mbivuga mu gishinwa nkongoro boss if I do a good job ni nkora akazi keza I have her lips uriya mukobwa wazanyemerera nkamukora iminwa akaba ari je uyambara kana I have her lips ni iminwa mouth ni umunwa ariko umunwa wose na kamera karimo lips ni ututunwa two hejuru bose yaraje agiza kureba iminwa y'uyu muntu cyashimye niko abanza za kureba urwana rwe kwanza barimo bararudodaho imubiri ubone urya kuzuka ari ruzima kudoda nka udoda inkweto sha you do a bad job nukora akazi kabi I'll sew lips on your face myself iriya minwa nzashira come with a beard nzayishira kuri iyo sura yawe noneho imbere ku gahanga hanyuma kandi izazana n'ubwana bakisenze umwana waje mudode neza akicwa n'uburoro bw'imbata cyangwa witwe n'imbaragasa cyangwa witwe no gukamura uzi umuntu ujya gukamura ntarangize umukamuro nturangire akarinda apfa now time been dying for this ye kirekire nashakaga uyu mugabo girl take her muvane hano ngo abantu byabakuye amasuru wo yewe dato ntibyamuhemukiye bambaraga buriya barungurutse tayari je sinzere bane je babarira n'uwapfuye koko yaza kirashengera padiri kumwe niwe bakizaniye bye forgive me father mbabarira padiri I have skinned Sirimira no ubundi baravuga forgive me father I have sinned babantu bajya gucishwa bajya harya no kwicuza baravuga ngo mbabarira padiri kuko nacumuye mu cyongereza ndi forgive me father I have sinned nakoze icyaha iki cyo cyaravuze ngo mbabarira padiri I have skinned skin n'uruhu skinning n'ugukuraho uruhu ngo nakuye wimbu I have skinned mbabarira padiri aho kuvuga I have sinned I have skinned ngo nakuye wimbu wewe mutarukuraho nanjye garukano baretse menyari icyo gihishe kirabanza kiramusaka kimwe gifite ibihembe basura nk'urwa pipi tell me that's it ngira niba ari byo kumbe padiri yari afite ikarita ni ikarita igaragaza katrori let me see it was it's what we've been looking for is the map to Skull Mountain boss iyi niyo ni kuri Skull Mountain ku musozi ngo we nuza we skull ni ubuhanga and so it came to pass ibintu biciye the time when popes made pacts with pagan lords igihe abapapa bajyaga kumvikana n'abapfu ndetse n'abapfuye ibihe byararangiye ntabwo mugisha kumvikana natwe wowe uri mupadiri nyabaki ko tuzi ko papa ubwamanuka ipfa tukavuga yavuganaga uvugana n'abakuru b'epfi urumva sha abapapa bo bageze keeps the damned from walking the earth
And so into their hands passed the ancient secrets of what divides the living from the dead. Twagombaga kumenya tubikuye mu bantu b'abapadiri nkamwe bitandukanye bapfu n'abasima. None wari waduhishe. Where are they, chicken bones? Where do they hide? Ntangira kumbaza abandi bantu aho bihishe. Bakuno haruzanye ikintu mu kintu cy'igishashi. Bosi. Mumbambe gishyushye. Urutirigongo babandi yarashemera. Mwase bafuye. We had a little trouble. Bosi twahuye n'ibibazo bikomeye mwibuke filime itangira abagabo barashwe bagakurwamo intirigongo zikajyana n'imitwe. Nuriya mutwe uje uvuga mumbambe gishyushye. I got shot. Nanjye narashwe boss. I got shot bad, boss. Narashwe nabi boss do. Nanjye yandashe. Abandi yabakuyeho imitwe usibye ko yageze ngo ngiye nguzanira ubutumwa. Babandi yarashe filime itangira. Yarakirashe arangira arigishitura. Boss rebye abona kuko He's back. Yagarutse. You know him? Uramuzi? You never forget the man who kills you for the first time. Na muntu ushobora kwibagirwa umuntu wamwishe bwa mbere. You never forget a man who kills you for the first time. First time is always special. Ubwa mbere kuraswa nibwo muntu uba special bwa mbere mu buzima burimo gupfa. Find a gunman. Kill him. Skull bucket ngo we. Skull bucket. Gahanga k'imbegeti. Genda mu mushake mu mwici. Gahanga k'imbegeti niwe agomba kuyobora igitero. Gahanga k'imbegeti yambaye imbegeti ku mutwe. Katurori. Amutera. Kwa wa mupfakazi. Avuye gukubita ibure tu. Arahanutse nababwiye. Bira, yerega ndareba hano hose mandeba. Yataye inkweto. Wanyoye iki? You gotta sober up, man. Alright? That could be today. Cyane nawe nakubonye. Urareba nk'ufite uburyo budasanzwe wabaye iki? Arareba ngandarama. Ijisho rimwe rireba hakurya irindi hakundi ngo nibirora hazaza. Arimo kukwaka amafaranga yabareba hano nkongora ari akaba mereza. Now he must kill them again. Yarabishe none bagarutse arashaka kongera kubicana no guhangana nabo. No. He's got the one thing that a gunman needs to be. Umuntu wese umurasanya agomba kuba afite. No reason to live. Now. Kumbe mwihenari yuwishamo. Ibigo byaje kare. Fire! Ndirihan. Agero ndoza kubihishamo. Wesley Snipes. Yaje ari byinshi noneho. Benshi. Target. Oh! Twoi. Atari umutwe uvuyeho abagabo baragaruka. Gala Walkers. Imirimbanyi zigenda. Nako imirimbanyi zapfuye. Imirimbanyi baba bahora myigaragambyo yegere bazenguruka ahantu hose. Hasi imirimbanyi zapfuye Gala Walkers. Ni nayo turora. Akuri ba nkongoro bajya kwibeshya. Ngo twaciye mu itanura turagaruka itanura ryahe mwuka pamwe. Ayo. Yaje byoherezwe na cha boss cyabyo ngo mugende mu mwice birashaka Wesley Snipes ubona bari kumwe kandi
Katurori Rugamba ushaka agafilime gashya turabufite ushaka ukakera nako ratubwira uti ndashaka nakakera The One Film Production nagarutse naragiye abari baragiye mu nyugu itari yabo mu mushaka wo mujya kugura ibibanza hafi ya Nyabarongo nimubona bibakomeranya yanga bamaze amafaranga mujye kwidumbaguza mufata amahumbezi aya nari Burayi nagarutse ndi mu Rwanda cyegariwe ndahari kandi ndahari namwe abantu bari bakumbuye kurya live mutabona muri ubuzima mureke kujya kuri muhaze mutazapfirayo ari amazi ahitana abantu mugure filime za Yanga gahanga k'imbegeti yirukanka n'umwana gahanga k'imbegeti kumura uruzingo narwo n'urukasi kumbegeti karihisha sasa imbegeti harimo akantu watoya gicishamo amaso kitambaye imbegeti kumanga umutwe washirira gahanga k'imbegeti Skull bucket wa musore yamuteye urutwe rwe kumbe ibintu by'ibyumba bicometse ibintu by'ibyumba akana kigosi Wesley Snipes fighter umugabo n'indwanyi ciao mwibuka mga filme kitwa Demolition Man akina ari kumwe na Sylvester Stallone wo bitarambo Wesley Snipes Demolition Man mwibuka muri Blade gatatu akina ari kumwe n'uwitwa Donnie Yen Wesley Snipes akina na Donnie Yen gahanga k'imbegeti Skull bucket, skull bucket. Gahanga k'imbegeti arakomesha aho. Yanga kujyayo. Hasi. Ikintu ko kitumvara. Kombe wa musore bari kumwe kagasore yakodesheje ameze naye mukecuru nawe ari hasi kakana nako kari hasi niwe mutabazi wenyine Katurori idobo nipimenya amazinka nahanda ararobora arazamura ikigabo ni kinini shaho uko yakakizamuye yewe apima hasi arongera baga hasi kirabika ibigozi kiremereye kurusha inka baramanukana Chaganga k'imbegeti Gal Walkers niyo murora imirimbanye zapfuye hari n'inzima tugira i Kigali usanga umuntu atarasa ukajya n'imirimbanye nakubwiye jyo n'ijyo umureberaho uri gutya jyo ni uriye ngo ndi hakuno none nabonye iboro abazenguruka nizo ntaza acakisha nasankara n'imirimbanye nangongor abagurutwe niba rirwa kuyeho niba ari imbegeti nibyo nazi guzajya ryambaye imbegeti y'icyuma kagasore gusa ko tubonye kigatera urutwe mukanya ni byinshi mirimbanye zapfuye ni nyinshi zaguye hanze aza kuzizenguruka zishakisha uko azishakisha arasa naho hari icyo ashakamo ndazose zireba revolver arayambika revolver buriya ni imbunda nziza cyane usasura ariko nana wanje wa mupfakazi kuziragenda kumbe uko yagasakasa rwa ruhirimbanye rw'imbegeti ku rutwe yakasura ubegeti dore ikigabo kuntu kimeze umutwe ni nk'uwa Didiye Didiye nawe nuko ateye dore Didiye wo kacwa agasha yanga moriki ubu ngo buri munsi ndamuvuga njye mu yanga moriki dore ukuntu abameze yanga moriki filime iraha yewe kiraje nyuma yawe cyo yamaga umuhungu we wa mbere abo bose n'abana yareze umuhungu naga byitayeho cya Didiye cyari kije n'urutwe ako yanga moriki urutwe
ninde unonetse kara kaje kubisa umuhumetso shawo ibe ry'umu Kids. abana kids uwo muzi ko kids atari abana abiga icyongereza cyo mu kibura mwaka muzi ko abana bitwa children. Kids ni abana bastard. Kamwongere aryamye Didier. Kamwongere karacyakaraga umuhumetso. Kamwongere noneho mu muhumetso ndani. Mwongere yongera ahaguruke mwongere. Karacyakaraga buriya kakokinze ni nk'imbunda. Nta mukubita iki kintu zarafite kumbegete. Tumbedere wa musore. Cyambegete cyambisura utwo shaba. You saved me. Wana ba iki ngiki cyo wantabaye. Don't say that thing again. Mwana wanje, mwana mutoya, ndakeka cyama nkazongera. Kumbo yarava amaraso menshi cyambise umutwe shamunda. Icyo kintu uza kana gafashe nicyo cyamujomye yarava amaraso menshi cyane. Isa yose umusore arapfa. Ako muza amaraso mufite mu mubiri uko angana ni litire nye n'igice ni butabizi. Ubwo kandi bufite menshi. Iyo basanze usigaranye menshi 3 bagwira kugiye gucaho. Iyo rero uva amaraso bingana kuri litire imwe kavamo ebyiri urahwera. I'll find it. Igendere nzamubona. Yes, we made it. Sawa. Kwa kakabwe ngo kagende yabonaga n'ubundi kari bupfe n'uwagatabara ntibyashoboka amaraso ni menshi. I'm gonna go. Ihagazeho nka gasore ndagiye. Have to go. Hey, yewe. Yeah. Aram. Mutima. Yihuse. Atezi yerekeza Rwanda gisi, tagisi. Murasa bogisi. Aho kujya umuntu mureka apfe nabi. Ako ibyo ni imyemerere y'abakomando nkatwe mwebwe abasivile simbize mujye mureka banyu bapfe batinze. Vuba muramukorera. Yaramukoreye mugenzi. Kagaruka ari agapfu nako. Ninde wanyohereje piriye? Mucenye cyaka iki? Turubujisho. Gabaye nk'ubw'imene. Waranyishe. Why the fuck you shoot me? Kuki wandashe? Barahuye. You would have bled to death. Wari urimo kuva amaraso ugiye gupfa. Kara murasha amasasu yashizemo. Why the hell did you shoot me? Urati you were bleeding to death. Wari urimo kuva amaraso ugiye gupfa n'ubundi. Kweretse ko amasasu nta yararimo yakambuye kera ajya kugashyingura kazutse kamuhiga. Man might take the news of his own death badly. Umugabo wese wakiriye amakuru yuko agiye gupfa ayakira nabi cyane. Aragashigika. Bajya ngo icyayi cya mukaru kimutwika mu kanwa n'umutuku gusa. Bajya afite kipfana na pipi. Go pipi rwasetse sha wambwiye wambare ukamenera. Nako wambare. Ndibagiye mvuga nabi. Abaje ngiye kuzareka kuvuga ko ari ngiye mvuga ngavuga nabi. Ngiye kuzifata. Pipi buriya sha yagusekeye. Wabaze pipi. Unywa icyayi gishyushye urya inyama mbisi. Mukanwa aratukura sha. If I ever made it back. Umugabo yatangiye kuganira nanone. Time when I died. Nawe yatekerezaga ko ari igihe wenda yigeze gupfaho. Akaba yaragarutse avuga ati abapfuye ntabwo nzemera ko bajya mu bantu. Akenshi bagarutse ngo barababaza. Mvuze nabi mu mbabarira abantu barebe iyi filime, mvuze ijambo ribi mu mbabarire. Ako ibyo mvuze pipi buriya yagusekeye birutwa no kumbwira uti wakunamye reka mbivuge mu kinyabupfura. Oh! Galo Walkers. Bahajya ati baje ari benshi umunsi twabumvisha ariko mwidusakuriza muceceke. Murimo muri yamamaza hano. Ko bwapfa kwinjira hari abagabo benshi muri sare. Naho mane yanga asobanura ukajya ngo abandi nibabizi. Yes, cyagariwe. Ngaje muceceka. Abajya ngo babumvireho ibigabo nabyo arasobanura byiyabonesha. Ntabwo muraseka mpaka irangiye. Ega nicyo cyatumye mvuka. Icyampa mwebwe mukama amafaranga guze mujye muyazana ubundi ariko mwaje mucuruza amasambu mukazano cha. Mujye muyagurisha. Niba ngombwa nibyo mbuze byo mu rugo uzabigu n'umugore uzamuta. Uzaze tugwatiriza ibyo usigaranye. N'umugore turamwakira. It was over. My death meant nothing. But to my mother, it was everything. Umusore avuga ko ntacyo rumubwiye ariko kuri nyina wemeye kujya habi kubera ko ubuzima bwari mukomeranye bwari bwose kuri we.
He's my only son. Uno muhungu wanje I'll wenyine. stay here as your servant. Nakwemera nkanitanga ndimo kugufasha nyiri gutanga ubuzima ahubwo umuhungu wanje yongera abe muzima. Umuhungu aravuga ko akeka ko ari umunsi umwe yapfuye nyina akaza kumusabira imbabazi. My deal. Yewe. Niba ari ukubyifuje. Nakundi bigomba kumera. Ndamubabariye yongera biho. Umusore buri uko ari usarota yarapfuye akazuka. Ko ni benshi yabonye bapfa. You must pay. Ikijwi cyavuye nk'icy'umugabo witwa Mapengo wo mu mujyi. Mapengo araturambiye no gukokora filime zacu. Mapengo nyakupfa. Mapengo wo mu mujyi. Nikitwa David gifite amenyo menshi mu kanwa soni kuma umunwa wo hejuru. Cyanya bugogo. The damned were stirring. Kuva keka ko yigeze gupfa ngo kugeza uyu munsi natinya urupfu. Mu musoro uko abivuga, inshuro hari abapfu bari bamwatatse biyemeje kandi arabakira cyangwa akatorore. Harimo n'akagasore gato. Kamwe yarashe karimo kuva amaraso menshi. Galo Walkers imirimbanyi zapfuye. Aka gafilime ngatuye imirimbanyi zose ariko zirwanira ibifatika. Imirimbanyi ziba mu bintu bifatika nka Junior kubitana nawe Iremera akagutaho kuri speed ukavuga suri guserwakira n'icyo ukamusanga Nyamirambo yagutanze ufite imodoka yihuta shaho. Junior ntabwo ari vampire. Vampire ni abapfu. Fine flesh. Koga urasa neza. As fair as I would wish, but you'll fit him well. Uri na flesh kandi. Wowe umwana wanjye niyambara uruhu rwawe araza kumva ameze sawa. Icyana cye bamaze kucyambika ibintu by'ibihuba kidodeho baragishakira ubuzima ngo bagiye ku musozi utanga ubuzima Resurrection Mountain. Those Celts have luster. And your father, was he pale-skinned? So yari afite umubiri umeze utu. Yari umumetisi cyane. Yari umumetisi ameze nka Yanga. Well, I'll soon have my... Yoko sesha. Yonyoye bicyuriye. Kuvuga katangiye kuvuga biwabo kuntu bakora kubukari keza. Byacukuraga umusozi. Umusozi w'umuzuko. Yamanukanye n'amabuye. At last, the entrance. Nyuma na nyuma aho twinjirira. Hagiye kuzura igihungu cye ngo uyu musozi ni uriho umusozi w'umuzuko. Ngikiriya ni cyaka dahumeka. Tekeza bya bintu bajya gukangisha inyoni kumuzana ngo umuntu wanjye yarapfuye. Dore iki nicyo boss w'abapfuye yita ngo niki cyaharye. His whore. Yes, cyagariwe. Ngo ni hoyi. Ho nawe urabyumva ho. Hari ho yisuka. Hana whore. Wumvisha izo ho kuntu zitandukanye. Imwe ni ho, indi ni her. Kwandika biratandukanye. Ushaka kuzajya kubishaka muri dictionary cyangwa muri Google. It means the land of the dead. Boss iriya nzira iravuga inzira y'urupfu. Nakuze take that path, boss. Boss, but this one, boss. No hatch, boss. Ariko hana boss. The Ouroboros at the pinnacle. Hitwa Bolabolas at pinnacle. Means resurrection shall be found. Ngo umuzuko uzabonwa. This is the path, boss. Hano boss niyo nzira boss. Okay. Stay here. Wewe wa mukobwa we. Ndaya yanjye guma hano. Her guma hano. Ajana na cyakiri. You know this coat of mine you like so much. Chawaruka boy nkundu. Nkundu buryo ufite mu bwenge. Yego urakoze boss. Nicyo kikoreye urwana rwa boss ngo ruriya. Ndwa kadahumeka. Wajyaho ni nkongoro. Buya nkongoro wambwe uti wihumeka hagarara uko umeze gutya wipambye ukuntu umeze nk'uwarigiyemo karungu. Yamera nka kadahumeka. Cyangwa review ya wishyuza abantu b'Inyamirambo kuri sari ya The One. Haha. Gwema ndaganjwe. Kirabwiye ngo kigume kirinze. Bas, yigeze kukishira muri gereza yagarutse. Back again. I blew you a kiss. And he blew me away. I had no choice.
Namahita mufite mukobwa n'uko utarashaka. Have no choice. Or guns? We use knives or guns. Dukoresha ibyuma cyangwa imbunda. Yakireba hasi. Knives or guns? Mugabo menya ari hitemo imbunda. Guns. Guns. Imbunda. Guns it is. Nuko bimeze. Imbunda. Imbunda iri hano ku buryo kivana yakabako ku buryo kimwereka ko kigiye kugafatisha imbunda. Kumbe gifitemo ko mu maso icyuma. Mutunguje icyuma arakirasa. Wa musenze nakubwiye imbunda. Cyazanye ibyuma. Bas beach ni ku mazi. Sasa hari beach ebyiri mwabantu mwari ko mwanye murega bigisha icyongereza ko mwanyishuye. Hari beach ku mazi ahandi bajya kuri ngo tugiye kuri beach. Hari na beach iki? Beach iki? Oh yeah, beach iki? Sasa muri ibesha beach ntabwo ari indayi. Beach ni imbwa y'ingore. Mu Kinyarwanda ariko babivuga ukundi imbwa ki? Nuko bisobanura beach. Ibyo babwiruza uje naho byanditswe urabibona. Ntabwo beach ari indayi. Ntuzanye no gutuka umuntu ngo wandaye yawe ngo beach we. Beach ni her. Iyo umututsi. Iyo byubashye vuga prostitute. Nzajya mbigisha rega. Aho kuzabwire pipa bikubwira ibyo bintu cyangwa yakuntorye. Yes, cyagari. Beach ni imbwa y'iki? None otekeza umuntu mwise son of. Son ubundi n'umwana w'iki? Son of. Iki? Umwana w'iki? We kada. Inyana ibari y'inka. Hari inyana z'iki? Filimira. Abasanze kuri wa musozi w'umusuko. Ngo ku musozi w'umusuko niwe bagiye kuzurira cyo. Yewe! Target. Agasha. Ndapfuye se. Nawe baramu. Iyo mbikora one thought would keep me from it. Ntabwo nakabaye nayo gizangese kubera wowe. Why did my son not return? Kuki umwana wanjye atagarutse? Why did my son not return? Death to every one of us. Twese waratwishe. Give death to every one of us. Twese waratwishe. Kuki umwana wanjye atazutse we? Kirishyiramo. Volva. Iyo ni imbunda zizashaba. Ariko ikibi cyayo. Kwishyiramo amasasu rimwe kugira ngo urasorome intoryi cyangwa intagarasoryo. Kitari cyamurasa cyamutunze imbunda rundi wagiturutse ku ruhande ka gasore yarashe. Aha data uramurasa ngenda kumena umutwe kirayimanura. Nubwo cyapfuye kiracyatinya gupfa buriya jana namupfu wemera gupfa. Uzabaza umuzimu uzaza kugusura nijoro. Mwese ndabizira ijoro riraza. Uza kubaza tuwagusubiza aho wavuye. You wanna go with your left? Urayambi bari bumoso cyangwa iburyo? Thought you wanted me dead. Naketse kushaka kuboga muri umupfu. That ain't what it used to be. Ntago nshaka gupfa kuko nari umupfu sha nagarutse. Filimira. Kakana kagasore yaragatabaye nakaje kumutabara. Impamvu agutabaye rimwe ukibagirwe. Uri umuswa. Wakuzamuye nukamwibagirwa. Ngongora byumvire. Ngongora byumvireho nyakwicwa n'uburoro. Sike. Yabaye babaji. Bizina ntaza aho biturumbuka bivuye. Buriro. Koze imbunda naho nyobeho
imbeba mu rutwe akari uniki All this over one petty piece of pussy. cyamubwiriye umugore w'ukuntu yari ameze kiramutuka kibuka akirasa bwa mbere akirashe bwa kabiri nikizi nuko akirashe aho yarakirebye yambazaga impamvu umwana wacu atagarutse umwana we yarirashe ariko reka murasa umwana wawe akadahumeka barayirashe ubu ntabwo kizagaruka ubwo wakuyemo n'urutirigongo do niki gikwiye kuvemo urutirigongo ntabwo ari wowe wemera I'm a woman in need of rescue. mwana mfite ikibazo nshaka kubaza What kind of man are you? uri mugabo nyabaki ko mbona ufite amaso nk'ay'umurunguru ndi imirimbanyi yapfuye ko mbona umupfu wagarutse agakoko kagize ngo kabonye urusore hari abasore mbona bapfuye baza hano muri sale bakemera akatwishyura baje gushakamo bamanukana nabo mwindi mushaka mutaye mwitonze dore nk'iki mwe cyicaye cyambaye ibintu by'abarasita cyicaye inyuma nicyo mvuga kiriya kiri inyuma uzi ko iryinyo rimwe risumba irindi arabumbye ntago mututse murasi byubahiro abantu bigahanga ashobora guhita rwana tyanga uransuzuguye irarangiye mwakoze kunyishyura abashiriwe mwindure nk'abagiye kwihagarika hanyuma mubeshya mumwicaranye muti turaje byahehe caho nuko kagenze kitwaga Gallo Walkers ikurikira ndacyahari yanga ndi wese samano buri munsi ahubwo ngiye simba nakubusi publicité nkora ndabizi ngiye kuyarya amafaranga yanyu nitonze sha mupfa kumenya ko nagarutse muri game gusa ubundi ntago nyikorera publicité amazina ngayo yabakiniye ndabakunda kandi impamvu bakunda murayizi hari abatagiye kuva kuri filime kubera ko ndiho yasikegariwe Imana iduha amahoro gusa ubundi mbereke yakupfa shiriwe kabisi ikisi yako se nimukarwane abashiriwe ko mbona ari benshira Imana ishimwe hari abandi barimo kwinjira turabakunda mwese ndabakunda mujye mumenya ko nzi gutebya ninkuvuga ntukarakare jye umenya ko mba natebeje ubwo ndi umunyarwanda w'umuhanga uzi no gutebya nakubwira ukumva ukagenda kandi wishimye uwaguye ntibamwishyuje ndamubabariye bawundi wahanutse ku ntebe imirimbanyi zapfuye niyo twaroraga Gallo Walkers Wesley Snipes ni wari umukinnyi w'imena yari yanga wayisobanuraga kandi ndacyari wese samano abantu bose barashiriwera mwagiye kugurisha amasambu cyangwa ibyo mutunze mu nzu mukazana amafaranga hano